Danas pričamo o oralnoj higijeni pasa i mačaka. Oralna higijena je jako bitna. Istraživanja su pokazala da preko 80% pasa i mačaka u dobi od 5 do 6 godina ima problema sa plakom i sa kamencom. U ustima se nalazi slina i kombinacija mekane hrane, kao što su konzerve, znači neadekvatne prehrane ili recimo sirove hrane, sa vremenom se stvara plak i nakon određenog vremena u kombinaciji naše tvrde vode se to kristalizira i stvara se kamenac. Kamenac se ispod mesa može povući i jedini način da se skine taj kamenac je da veterinar skine ultrazvučnim i mora se pas staviti pod opću narkozu. To čak nije toliki problem kada je pas mlad, međutim ako je pas star, ima 5, 6, 8 godina, to je poprilično opasno. Svaki veterinar će dobro odraditi svoj posao, ali ako je pas sklon kamencu, ponovo će se desiti za par godina i to stvarno nije u redu. Znači trebali bi raditi na prevenciji, tako da ćemo danas pričati o tome. Što se tiče prevencije, najbolje bi bilo da se pas kvalitetno hrani. Znači sirova hrana van, dehidrirana hrana bi bila idealna. Postoji također i medicinska hrana, pa ako znate da vam je pas sklon kamencu, bilo bi poželjno da mu dajete ili pola ili tu medicinsku hranu dajete kao poslastice, jer je ona ipak napravljena na poseban način, tako da se ne raspukne, nego da odradi svoj posao da pas nema problema sa kamencem i sa plakom. Drugo je mehaničko čišćenje, znači to je ono što ćemo danas demonstrirati. Evo pas se već priprema. Znači, pokazat ću vam metodu sa četkicom i sa pastom. Naravno, postoje još različiti gelovi, sprejevi. Sprejevi su idealni zato što ako imate psa koji je malo problematičan i ne da se četkat, onda se samo sprej, otvore se usta, pospreja se sa sprejom i sprej će ući u cijelu usnu šupljinu. Pas kad će polizati to će još to raspršiti po cijelim ustima i u pravilu je posao gotov, znači sekunda posla. Dalje su vam recimo igračke koje su potvrđene od strane veterinara, znači bilo kakva igračka koja ima ovakve pikice, može se unutra u nju nakapati gel i pas kad ju žvače on si to skida. To je super stvar. Ako recimo nemate takve, možete uzeti njegovu najomiljeniju ovakvu na špagu i opet staviti taj gel, pas kad će žvakati opet će odraditi to svoje. Znači, nadalje su kosti. Jedini problem kod kostiju je što ako imate psa koji je osjetljiv, ima osjetljivu probavu, može dobiti probleme sa povraćanjem, možda imati proljev. Tu ste onda i vi u problemu jer mu ne može davati kosti, ali postoje vam kosti koje su zapravo rožine. To su recimo ovo je Beksova kost stara 3 godine, obožavaju, to je zapravo bizonov rog. Odlična stvar, samo što on tu toliko voli žvakat da mu ja oduzmem, zato što bi ju vjerojatno žvakao dok nije gotov. Nadalje su vam jelenji rogovi. Jelenji rogovi su isto super stvar. Ovo tu je recimo jeleni rog koji je cijeli i on je najjači. Najviše psi vole ovu rožinu koja je unutra i nju najlakše izvuku van, zato je ovo i najjači jer jako teško se izvuče van. Ovo je recimo rog koji je poprečno odrezan i tu će pas prije uništiti ovu sržiku nego sam rog. Dok je recimo ovaj rog poprečno skroz odrezan, znači ovo je recimo idealan za male pasmine sa malim zubićima kao što su mopsići, maltezeri, male pudle i tak. Odličan je i stvar je o tome što će prvo opet pojesti ovu srčeku i s ove strane i ako znate da vam je pas halapljiv, moj savjet vam je kada ostanu doslovno ove 2 stranice da bacite jer stvarno se pas može ozlijediti ako to proguta i to nije onda dobro. To je to što se tiče toga. Postoje vam još aditivi koji se nakapaju u vodu. Oni su isto tako super i nakon njih psima čak i fino miriši iz usta, ali poslije 5 minuta više ne. I naravno original dentalne žvakalice koje sadrže u sebi enzime
za skidanje plaka i kamenca. Također možete kupovati svinjske uši i sve te suhe proizvode od životinja kao poslasticu za psa. Oni isto također rade jako dobru ulogu u dentalnoj higijeni. A danas ćemo vam demonstrirati prikladnu tehniku čišćenja zubi i desni kod pasa. Sve što nam treba je zapravo pasta za zube, četkica i to je to. Doslovno manje od minute posla. Što se tiče paste za zube, nikako vam ne savjetujem da koristite ljudsku pastu za zube, zato što je ona izrazito opasna za pse i za mace. Sadrže u sebi propalin gel, paraben, natrijev sulfat, razne šećere i stvar je u tome što mi ispljunemo pastu, pas je neće ispljunut. Paste za pse se nalaze u različitim okusima i stvarno ju psi vole. Pa najbolje bi bilo recimo kad bi pastu stavili ovako na prst. Ako ste počeli raditi sa psom, neće vam možda dati odmah da se četkaju zubi. Znači stavite samo pastu na prst i ponudite mu. Ako mu čak i nije fina, Beksi, probaj, pa to ti voliš. Nema veze. Probajte mu, znači staviti kad mu stavite na prst, samo namazati malo po zubićima i on će to sam polizati. Kad poliže, opet mu uđe u usta i rasprši ju po cijelim ustima. Odradili ste posao. S vremenom će on zavoljeti pastu i onda ste spremni i na četkanje zubića. Postoje vam četke koje se stave ovako na prst i samo radite sa prstićem ili ovakve duge četkice. One su super jer imaju čak i dvije strane. Ako imate malog psa i većeg psa možete imati jednu i dugačke su. Ako niste u mogućnosti kupiti četkicu za zube, možete čak koristiti i dječju četkicu za zube jer ona ima mekane četkice ove. Znači, to je to. Nadalje možete staviti isto tako na gazicu, pastu i malo vode. I to je to. Znači, stavi se tu, hop, malo se umoči u vodu, uzmete psića i fino na zubić i trljate. Ops. I tako, trljate. Ne morate ići kao kod nas gore dole, možete samo po cijelim zubima. Malo naprijed i bočno. Beksi ima 3 godine, on nije još stvorio niti plak, niti kamenac na svojim zubićima jer voli žvakati ovaj bizonov rog, ali ga učim ovom sistemu jer možda će mu s vremenom to trebati. To je to. Čas posla. Idealno bi bilo kad bi ovo bila dnevna rutina. Znači kada ste na kauču, sjednete se, početkate psu zube, pola minute, gotova stvar. Trud se stvarno isplati s vremenom, budite uporni i vaš ljubimac će vam stvarno biti zahvalan.